Reka mbasuhuze mbifuriza kumererwa neza, ikaze kuri Mbate 250, wowe udahwema kudukurikirana uri mu Rwanda, uri hanze yarwo, uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi, ikaze kuri Mbate 250. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, kandi nawe wayikanze uri uw'agaciro kuri twebwe. Nimba ukunze ikiganiro, kanda share, nimba ufite igitekerezo gitange muri komenti, maze tubashe kujyana gatanu kuri gatanu. Ikiganiro ni isi twerekezamo, muri kumwe nanjye Mbate 250. Trump yongeye kuvuga ijambo rikakaye cyane, aho ritumvisweho rumwe n'abakristo basengera mu itorero rya Gatolika, noneho rigeze i Roma rirabashengura imitima, rirabababaza cyane. Aho Trump yatangaje ngo ese Papa arinda avuga ati nishoye mu ntambara zidafite inyungu, ngo zitamfitiye inyungu, zidafitiye isi inyungu. Yaba azi yuko Iran yivuganye abaturage bayo basaga ibihumbi 50. Ese yaba abizi? Ese yaba yarabikozeho iki se, cyangwa iyo ntambara yaba yarayihagaritse? Yigeze abikoraho iki? Murabizi mu mwaka wa 2025 washize habayeho imyigaragambyo muri Iran binubira izamuka ry'ibiciro ku isoko, ndetse n'ifaranga ryaho ry'igihugu rita agaciro rihanuka mu buryo bukabije. Iyo myigaragambyo yabaye muri Iran, iyo myigaragambyo yaguyemo abantu basaga ibihumbi 50, abandi barakomereka. Iran yitangaza yuko itarwanaga n'abaturage bayo, ahubwo yarwanaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihishe inyuma y'abaturage zirwana kugira ngo zihungabanye ubutegetsi bwa Iran, zibushyire hasi. Ariko nyuma yaho Donald Trump yaje kugaragara avuga ngo niyo yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zihishe inyuma y'imyigaragambyo yabaye muri Iran, zafashe intwaro zizihereza abasivile bajya kwigaragambya muri Iran, maze bashakaga ko civilian zihungabanya umutekano, zigahungabanya guverinoma ya Iran, maze ikajya hasi igaseba. Murabizi neza ko leta ya Iran yatangaje yuko yego abaturage barahaguye, abasaga ibihumbi 50 barahaguye, ariko nanone umusivile ufashe imbunda icyo gihe aba yahindutse iki? Umusirikare. Aba agomba kurasa n'abafite intwaro. Ijambo Donald Trump yatangaje, akimara gutangaza iryo jambo, isi yose yahise ihungabana, iravuga ati ese Donald Trump kuki yimena inda, kuki yivamo? Donald Trump isi yose yarahungabanye, itangira kuvuga ati hagomba kubaho 25 amendment. Hagomba kubaho 25 amendment. Ni uburyo bukorwa mwa biriya bihugu byateye imbere muri Amerika, cyangwa se mu Budage, cyangwa se mu Burusiya, muri mwa biriya bihugu byateye imbere. Ni uburyo bukorwamo mu gihe perezida atagishoboye kuyobora, ashaje, cyangwa se atakibasha gutekereza. Urabona ko umuntu amaze gusaza atangira gutekereza nk'abana. Ni uburyo bwasizweho ko agomba gusimburwa na visi perezida, akaba ari we ufata inshingano ziwe mu gihe cy'agateganyo akayobora. Amahanga yakomeza mwifuriza ibyo bintu ubwo hakorwaho ibyo bintu, ariko 40% bakabyemeza, abandi 60% bakavuga ati muturekere perezida wacu, naba ari ukugira ngo abashyushye mu mutwe, mutamenya icyo atekereza. Mu kiganiro Donald Trump yagiranye n'ikinyamakuru Fox, ikinyamakuru gikomeye cyane mu isi, yatangaje yuko avuga ko kano kanya Ubushinwa buranyishimiye cyane kubw'igitangaza ndi gukora ko gufungura umuhora wa Hormuz, cyane cyane mbikorera inyungu z'Ubushinwa ndetse n'isi yose.
nandikiye Perezida Xi w'igihugu cy'Ubushinwa musaba kutazongera kohereza intwaro Irani z'intambara, ambwira yuko atazongera kohereza Irani intwaro z'intambara. Perezida Trump aravuga ati ndabizi neza mu minsi iri imbere ndashaka gutembera mu gihugu cy'Ubushinwa, ndabizi neza ko Perezida Xi azanyambira kubera igikorwa ndi gukora cyo gufungura umuhora wa Hormuz, kandi ntimwibagirwe ko igisirikare cy'Amerika aricyo gisirikare gikomeye cyane, nta gihugu na kimwe gishobora kugihiga, yaba mu mirwanire yaba mu mikomerere, kuko kirwana aho biri ngombwa hose kandi kigatsindwa kitajya kineshwa. Mu minsi yashize Ubushinwa bwari bwatangaje yuko bushaka ubwumvikane, ibiganiro bwo kuganira ku bw'umuhora wa Hormuz ufungurwa, hakabaho ibiganiro maze umuhora wa Hormuz ugakora bisanzwe. Ariko hagati aho ngaho igihugu cy'Ubushinwa na Amerika uba usanga ari ibihugu birebana y'ingwe, aho kimwe kiri kiba cyumva cyarasa ku kindi, aho ikindi nacyo kiri kiba cyumva cyarasa ku kindi, bikagumya bihombanyiriza mu bukungu bw'igihugu, bigahombanyiriza mu bukungu bw'igihugu mu buryo bw'ibanga utapfa kumenyamo. Ubushinwa nabwo bwangiye buratangaza ko butazagomba guhagarika amato yabo ajya kuzana ibicuruzwa muri Irani, kuko bwo buzaba buri kubahiriza amasezerano bufitanye na Irani mu buryo bwuzuye. Icyo ni ikiganiro cyaciyeho mu masaha ashize Donald Trump yagiranye n'ikinyamakuru Fox. Uburusiya mu itangazo busohoye nonaha bushishikariza amahanga yose yaranguriraga ibijyanye n'amavuta mu gihugu cya Irani, burashishikariza ibihugu byose ntawe giheje ko mu Burusiya hari amavuta, ko bigomba kuza mu Burusiya, bihawe karibu kuza kurangura amavuta mu Burusiya, ko buri gihugu cy'Uburusiya gifite amavuta meza kandi ya original kandi ari ku giciro cyiza ugereranyije n'icyakiri muri Irani. Buratangaza yuko buri mukiriya wese uzaza bazamwakirana neza kandi bakamwakirana urugwiro nk'umukiriya, kuko umukiriya ari umwami. Uburusiya urumva ko bugiye kunguka, bugiye kuzamura ubukungu bwabo, bugiye kuzahura, nimba bwari buri kuri 5%, bugiye kuzamuka bugiye kuri 10%. Ibyo bigufasha guhangana n'intambara buhanganyemo na Ukraine, mu gihe Ukraine amahanga yayitereranye. Icyo ni ryo tangazo Uburusiya bumaze gusohora mu mwanya ushize. Uburusiya urumva ko bwo buri mu kazi. Ikiganiro cyacu rero reka tugisubikira aha, mwari kumwe nanjye Mbate 250. Nimba ukunze ikiganiro kanda share, nimba ufite igitekerezo gitanga muri komenti, maze nyuma yaho tuzakiganireho. Nakagaruka, murakoze cyane, mukomeze gukurikirana ibiganiro bica kuri Mbate 250.